Mintio. Action. I come here to do you now. I come here to do me no na premo ato. Yamaya shofo ni etiefo nyina ha emama kwaba edeba Ashtown News so. Emra so si ade eman mu nsem beso mo se kasebo. Nsem no de bedi makotene pa ni nsemfo ani bini. De rubosuafo metre honorable kojo opon kroma. Ede krata bi aba abonten fa COVID-19 sensem binti. Oso omampanyin ato ne hopunu. Sa enkrata ho nsensem ya na NDC campaign spokesperson ede abetu dwa se ehene ne ha one osoafo a ohwe de ruboso enya adwen. Enra de ya kwachi ye NDC ni agent bi se watchen registration letters fill forms and the mankrofo. Isi akachi hokro ya na wasantemantem emofra baaso bi a wosusu se wo free Asanteman Senior High School aposi fronsa aka won. In some way any afofro p na mobete kasie echa no ho fa abelfo tenten fidie kasie so metre internet uko Facebook a yedemu live Ashtown News ewo ho uko Instagram Twitter YouTube ehonso sa yedemu live ewo ho nom afei akenkan form mobete ani wo kasie mu ye me na nabna achiman me ne me wofa Odeshieba Kofi Ekyokon ye cha ye ho aba ye ba ye de kasie ntremu ebebremu. Yamaya shofo nyina tena se esa mama kwaba edeba Ashtown television so. Munje ajai nyemfa kase ntremu ento amoso. Ye nyina nim yare kodiewu a abesori ase afa na nyina. We nam so masa yare ekum ye mpanyimfo ya dokita mpanyimfo ayegusu ne yare yi kon se de be ye bedi yare yi so nkunim. Ye nkopiemu enkrapompini mantemu en. Na wochuetwe mu yi ena omampanyi na nado one na pamfo ekọ aprobo ewo registration centers ahodo a ewo enkrapompini mantem ekosra wo mu na samra na nado ne nkrofo na ekọ na sa ne mu baako ate sa yare ekodiewu coronavirus ibi na nado nim emra omko aprobo ni wi omko du fie no mu hu se sa na nado apamfo na no omka ho emu baako enya sa yare kodiewu ibi we nam so amampanyi na nado danko ekufu ado ese ono abetu ne hupunu mu na ya ne test ahodo ne de na fem se no krese nipa na no ka no ho na wanya yare ni bi no enam so mo no nso anya bi anase wanya bi sa brede nipa kura na oka na nado ho a yare no wanya bi no ni din enya emeto oja enti sa bre na nado yenim se wanya yare bi anase wanya yare bi de o twedi ampon nyankopon ensem. Sakrata ho nsensem yi ebeto odwa ya na Owura James Ajenim Boaten spokesperson edema NDC amanyoko na o chese na de robo so afo aseme na one Ghana for eken onumonyamfo kodwo opon kroma ba obontia beka se o de krata aba ne sasha se chese omampanyi age atum se obeto ne ho punum na ni nyina komra nyina ne se ebra na onama probo kwan so no nipa ba ako na odini mu enya yade ni bi ntie nam so omampanyi age atum nipa nso umonidi enkyere Ghana man umonidi enkyere wiase eti ono pa se Owura James Ajenim Boaten de o se hene ne ha oni kodwo opon eya adwen a enye yi eti kian ne ken ewo se oba bonten na obebo nipa no edin sede ne din esitie Yen too fine ne enko etifidu mountain metre northern region enna enkra yen sakafi ho ne se eye abrantie bia dane ne hu agent en wakofa registration forms ne se all fill gum an se all fill gum enna we de fofi antoata en yen sa akoso abrantie mu se kurukra asabra ye ka se abrantie eda aposifo kukum we nam so ma opanyi a oda New Patriotic Party e northern region edin sembi tuja nipa ni nsem odi tuja ni nyina ne se wasa enano na anofo no efise NDC fo ayo magen se sa ade a omu yedinfu from otri omu nka ho enso omu fa kwan bi so se omu befa so a ede edi nkunim e wa fimpim mienu ni edu na abato a yebetu enti nano na anofo metre coordinators any executives omu deda nano enye northern region ko a eye across Ghana henyina omu deda nano omuma omani na ho se de be ya NDC fo ahya ase
omunsan kwoswa entoa so ebiem efise sabra ye kasa ide nipa na wo sha se o northern region no ya che no no munim se de besa atoa so biem se ye Ashanti region na eye enkrapumpuni mantem omunim enti owura salifu e de sansem we tuja so mo ma omani na ho ye anya sa NDC fo e di nonsia e bedane omu dumienu ewe abusua yentwa ye ho emfiri saa abato nsensem so na nsa na ye bestoa so ewo ho ano quickly yenhwe nipa dodo a anase nipa hodo a wanya yare coronavirus na emufa na so ahwere won kwa ewo oman Ghana mu edikan eye apomudin so afo honorable Kwadwo Agyeman Manu na ono de enkra betoja se ade nyame encha adomunti ne ho eto ne ba nesa afi so opanyina oda National Health Insurance Authority ano Dr. Lydia Selby ono so enya yare no bi asabre oja yarehwe afen so osoafo abedi ekira ohwe Ghana nyuma ene edwade hu nsem so honorable Carlos Ahenkra ono so enya yare no bi a oja yarehwe MPP campaign manager Edma Afimpinu ne aduonu so Owura Peter McMenu ono so enya yare no bi asabre oda Kwalebu Teaching Hospital a oja yarehwe afen so enkra abetoja se aban adwuma yefo mienu so ahwere won kwa esan yade yi enti ena afen so se mobeka ya July bosomen ne da etoso ba ko edikan ye de tumanim se opanyina oda forestry commissioner no Owura Kwadwo owusu afiye dodo na afre ne se John enam coronavirus ho sensemuti wato nananom ewonse do ena afen so ne krakrakra eba ye eye secondary takra de mayor ono so honorable Kobna Krunsi Sam ono so ahwere ne nkwa ewo University of Ghana Medical Center yemfi yare kodie wo nsensem sunu yemfi ani ntwe wo bono mantem eye kro bi e friend Doma East Doma traditional area and anu de omuboja na ye ohima owo edwabo na se de nsem bi tuja ne nsem odi tuja nyina ne se wo sere ne manfo se apimpim mienu ne eduonu abato ayebetu senkebe ya yensantuma na nado danko ekufu ado ene na menyokuo no monsanto aso efise efiri mra na nado betina akonya yiso impuntu sempa de wodi bi adom eye Doma East wonom wabo omo makwan omu nyuma ama sese mebu no mo nyina enye ejuma eye enti ka ono nko ade a enko besre ni krom wofo ene Ghana manyina so mo mehye mpuntu ananado danko ekufu ado e de abre domafo na nke yenhwe so emfanto aba ema no wode sansem we tuja e wo mra omuhia ya na omudi omafahye bi e wo bono mantem ye freedoma na yaba Asante mantem mu otumfo asase so eho ena yenya ntie se abato commission di twetwere ya eba ya eho asem kura yenya mpe ne pomasibre ena emmofra bese aduonu baako 21 awo Asanteman Senior High School wa Asanteman tem so run about hono ma empanyifo che se won teacher bia ne din ede Owura Bismarck Fodwo aboaboa mofra ya no se onko na wonko twetwere won din se oba beto aba na mofrei se omoye under age o se omumfie eduru 18 o empanyifo nko a enenim na ebra na mofrei edq so a wo ye ready se waya krado se okwakoto aba no ena empanyifo ehu baako eti wo frɛ no na brantie no hu se enkofo ani abre okuta nkonti ba de ba ne so no ɛho na hrabasa obu na tabamu ena empanyifo so hwɛ na wo akra wo ni mirika tu chen ye empanyifo ena empanyifo eso ni mu na asedan kanyame ene honorable Muntaka Muhammad a oye constituency Asanwase constituency MP ena obemu a obeje abofrei ede ne ma aposifo ɛwa na abofrei se hwɛ mwachemi ane amunya ncheme nko a menimi nuanom bi enenam ena abofrei bo moden ekyekere emofra basia a waka ne ho a omunyina eba betwetwere wondin sabre ya ene mo kasa de emofra so enso ne nyina aposifo ensa ka won ebra aposifo ensa ka won na nsamtwerefo mo ya ye konkonsan ye de ye camera ene ye mfidi ahodo ebo pini won ene ene won twetwe nkomo yenkohwe se de nkomo no esikoe okay na you school na omse wa pese already stand out to aba be chiro di na ekochire ena ukochroe ukochroe no he on the list biba class by class above 18 na ochiro di na omdo one of the list me by listen they are no omdos by me na one of the mobile master we na there by master no what is school mo bi ana how to be your friend is saying ni dia say Bismarck Fodwo what chere dey
Costing or tremo. Yes. Inti on a castle o mamuskana. There. On a castle metromudin. Now what a hang. Five a.m. and 5 p.m. 5 a.m. And over from school. Or the school. We are saying mobile. But we are saying free school. You are about 2025. My teacher was radio school. Okay. I don't know for one country is a witty pump on no registration or who didn't chiba. I didn't tell you chiba so I said. The first day I'm catching and say, I said, we are to transfer your name. You don't know anything. Okay, right now I'm telling you that I'm going to lock you up at the station to provide us with the teacher who brought you here and the number of people that you people came here to register in Aswasi constituency from Prokroni. Are you with me? I want it. Yeah, shafo yenina esukuu for insensem yusu ni encha ye homra. Ye ba ye dim pensen mu no beto aso amamo. Yeah, ye mo obi biara akwa babiem. Afa munji brai, ni emfa pensen mu no ento amoso. Kofi. No fa se. Na de news dey nsema piepie mu. Nya asem ketwa, e chen da. Mesemere okwa ho. Ene sen omampani die. Waya ade mu. Fisa beto jase ye say na wochi etwa mu okwa probo wo registration centers a one kan. Na saa na pound for no no omokoye no. No mu ba ko enya saa ya we bi. We nam so omampani nso hu ye no. Ono ato no opunu. Sese wenye bi pa odi be pie die ana odi be hye dem 14 days ansa na bibia akra ansa anya me ya se enra saa de ni pie ye no na me nam baabi asem nkrofo kan se omo bompa ye se emra se omampanyi anya bi nanka wo mu wa sha na omo sabi omo ti omo fie na omo se omo benya na nkomampanyi awu no bibisa se nkomo papa ne omampanyi anke be ye omo de se wonya yare ne bi. Oh, ebi anke be omo de. Ghana omampanyi enya yade yi bi. Nyame mfa saa ma no sisumi na so na America asemi. Sisi a otfo nananom e won sie do a. Enye Ghana nyina na ada na ebutu. Ebra Atamils onya ne ba bi kro, nyame mfa ne kransie yi. Otfo nananom won sie do yi. Hwe osun ni oyo no kese a ekoso wo man mu. Na sisi a ekoba se nanado. Nyame mfa saa ma ono so atfo nananom won sie do a enti ebebo aye Ghana fo. Na me ensem we no enema me ensa bi atwetwema so abena edikan me bisa wo mampanyi se some measures ahodo na odi gu akwan mu ede ma coronavirus no ono ankasa wondi so ana odi so ene se o mampanyi se ye kwa asore ye kwa wedding ana ye nhyiemu a e ma ye mro 100 afi nso ansa na obi bewura mu no yenhwe se ye be check nipa ne temperature or she nose mask ye be sanitize nsa ene ade na mibisa se omo frifie na call tena ka mu call center so ebra omo free sa Jubilee House or na se Flagstaff House or eba no ya ncheke omo temperature omo koduru center ho no
ya ncheke omo temperature no na ya make say emra no omo hye de maye outsiders na nti se ke ko ba se ye cheke omo temperature krampo na abna eti ko de ni free fie ba no ko wen hu se nipa we ni temperature arise ana se omo duru center ho na isi so cheke omo temperature no ye hu se nipa we ni temperature arise de to so mienu se ya kodwo opon kroma se ye ntimi fa ne din ma to adwai endi se manyoko so asomu kuntan se John yare ya ante ho hwe ye ti ya ne se wawu secondary takrade mayoyi o yare ya ante ho hwe ye ti ya ne se wawu health government officials omo yare ya ante ho hwe ye ti ya nso omo wawu eti se o man Ghana ye niema na ye no ye pese ye dan na di ana ye no kokoama na ebunkan fa ye so wi a afi ne de abeto abonten me kwade de amenti ase ne se omo omunye bi na ba out se nipa we enye bi no omo da ho tete eti wo didi da o oma ade ne beba ye nte no nte na me ka se em se yare no se uwu a ye be ma obusia ni ska se ye nka se yare ni bi ne ku nipa na me eti se enra se na me hye TV station ni bi no eye se John wuyi ye so obi ne bondia we dey akogu dey akosi nipa ni kita yi bodua dey akosi se yare ni ne ku nipa na nipa ni wuyi no ye se yare ni ne ku da bi una se coronavirus ene ku na no ne fere ne se on se onam se wakoye government official ni nti no me hu ne se on person mo fa kwan bia so se de be on sa betimi aka mu no te se de obo papa de ba yi no ma ye na brempon ye ni adeda no ne hu se ye o man Ghana ye te so enso emoa ye de omo ye kura mpo no e fa ba bi betimi kwa koba se yare kura nya no kore if you say social distance na hudo yo mampanyi ye kan ya se okọ parliament house ya ye hu si ya nyina ade atowe o mampanyi kwa aprobo ko hwe amanfo etwa selfie ni pardon e chen sports stadium ne ti say pa o mampanyi so okofa asema bawo sa akoye a wonya bi a wo mu yi say o driver o de koye o personal bodyguards o mo no nam yisifo a okoto wo mo ho nipa dom ya na bonche obi kwa hono mo no na registration center wo ni hobi eso te so mampanyi aba na odimirika hwi e na abeduru ho iti say nipa we se kobase ye koye contact tracing na ye kunya no we o de ade ne na ekro no sineche so omu pie na ya ncheke wo mo enno no ye hye de maye semra no ye hye ema mu leaders no mu ye maye yesua ke bia mu free fie no enka mu huma se nipa ne san me ya se emprempren ebia na yensa entumi anka ono abokodwo oponkroma nka me bisa ne nsem ba komienu bi na emom me bom pa ye se nya me be ya adom na obete sankrai se ote a asem a me ka kire ni nyina ne se omra bonten no me kire yen se omampanyin free fie ba no ya ncheke omo temperature okodu registration center ho ya ncheke omo temperature na se ye cheki temperatures na se nipa na omonya yade ni bi wo omampanyin mu no omo ahu won omra no meyi sansam na no emfa man centrefo ndc for yi sikasi e betwetwe din ye de kwa ha ne e kase ne e fa ha ade kopre mu supreme court din na isi so jetu so anwu de bi mo ye sem hu no mu die northern region yesi kumasi ha baby kran so ye chi nipa miensa northern region wa kofa registration forms ena so wo chrogu mani se wo chrogu mani so wo chrogu na bibia kran so nya me ya say Oma pentama yisi bekasi ye chocho din omo sorry ye na no ye ho omo register bi ndc fo nko na edi kan wo enso omo so na na ye tobe so omo mpene eyedede hunu enu ntina na me pese me ka bibi se e wo se oma mpanyin se enu nyankopon bo 7 December na ya wende atia na tie na so no tutu ni na yisi so se abato ne etu ahyeda enti minya adwuma no hwe on se oman Ghana no bibia ya fa ne se yedemra na so me de bia na me bisa se nipa na omugu parliament house ho no sabio na omo hye sa mra no omo sene mra na na wakotena parliament house ashemra say afi 4 years bia ye nto aba say omampanyin say you are not in the normal times it is a mo amusa akotena mra hye bedwam ho na musa asesa mra na mu kakra na mu gu mra na mu kakra ye bewu ana ena yade na e say COVID-19 trust fund ikura ye hu ba bia ni 9 ni na kosie say ye di o say ye de ye den yo PPs are say ye to PPs ye nko na aba ye be konso a e we ifa students ne de do mato na student to PPs ama student doctor ni no so e hwe nkofo yare ho hospital yare ne de ko
de sade kogu on so a doctor for na mpanyimfo na bia se atwa wo ho ese ton de bia ye kan na ebo mampanyi achi na ebo mampanyi na so afo achi nanso ye nipa na ye wo man ni mu na kasa ne se bi ya adwene na nye se ya ye moaye ho ye ni hiham efi se ya de aba o mampanyi de pp is aba wo se me beton o ton ama wo nuanom a o mo ko age nkofo kra e de asi ho o se ton ama mo. He say NDC for so mu kukura na yempene din twetwere ye ntum e ba ye hwede o mo se kire. He say MPP for boro won ho NDC for so twagum we say Kenya post for na kire na nka MPP for kire na nka no so ne anka ya boro no anope me beba production na me kan article bi NPP ni bi a ono so yakwache na ye de dua o se blocks abona ma ni tiri hu nyina moje pram na am si we nyina ni hwan fa we nyina e din keka kwotena se wo maame din de sen wo papa din de sen wo firi hen wo te hen ne atwegu krata so keke we kuranya Ghana card den papa bi mpo na maka se sombo papa bi aba krata keke aye laminate so mu pramo mu kumu ene me ba me constituency center o madru me dru ono me bisa nkofo jeje na mse na adan na obi awu na mo se ye betwiri na mse what mu betwiro din se o mo se ya ha de sa o ufirifie ba na ado akonwa aba enso abato commission se waboa no ho wa gisika twitwiri die afiri o mampanyin ho na we no adenti na se din twotwoi o mo nya ne se ne wan nipa 150 na be register mo check nipa 150 mama o maka no ko ade eche different 150 on say o maka efuado enti any time yenya ade wie na covid-19 na am say oh sa dada wufui Paul Beres ye omo soso fundaka no ebedru December de ne nyina na yekọ if say pass say yade wo ho pa say de o mampanyin ne nkofo ken abna because the way o masi akeka o mo ho abomu pan de e na woni 110 say o mo check your temperature na instead say bia ekọ higher e wo so o mo ka che wo say bia ana sorry on ha o mo check ya ye mfa mpo nkyere wo say hye ye check ye no de aduru nie ana say de aduru nie wo check wie ya no adane no ho no okọ enti say mimi wo bia wa check mi o wa anka bede na mi mehu mi ditimo enti say eche be hu say mi menye bia na afi na o ma na o mo nyina kwa hwe ye be contact tracing na akoye contact tracing na nipa no o register we ya wa free ba bi owo no ekobugumbugu a afi na wo be giska wa ban ho e de etuka akobugumbugu akono nipa na kira kwa on say o man Ghana na akasa e say hwe asantemanfo ya ya chioma ye me ya se school mpanyufo no ebo mu pusa itu bia ye na adwen se on kire na adwen na mum ye be koso adi asem na chi akohu asem ba be ebesie enkora ntotofe wa we mu de omo ko registration centers akoye dai na je so hwe omo ndu 18 no abato komisa krampo se wo de munya botre omo anyinyini omo wo prison a school for mu wo school mu esan covid nsensem ye wa oni se school for kwa de omo kokra ho asem ye nkan wie enti ono a be make provisions e de niema akọ school mu or prisons or akọ register nkra no na teacher ni se waji sikaw se waye den yo wo de nkra ko center akoye den na da bi o menti aso mo ko no mo she uniform omo wo hwe video na omo hihye fiatade na on say awiase de wanyini wusua enkofo NDC fo na supporters na omo hwe nkura no akura nyege bi ne nan fiamfia bi a hihye mpaboa mu a akura wondi 18 eti ono so akura no so hu se enkofo na ba na no so pabam na omo se hwe na wo chen wo fa na omo sa no eti omo che no ene e brode wa hwe se de omo ntade mfifiri omo ntade ayefia eti nkanya MP na opie ho ne de a koma efunu na enti u se u teacher ni ko jiska akada ne yabo no eti teacher ni kura ese ebe ya sa ama a teacher for wo man mu nyina obia sabi me ma me bese seproye bia na o kansam fon e de kire teacher ni na ya na me ya ni nyina so komran so ho na me wie school ntina asemi mani abre ho gidigidi e ho na me wie school na wo de ni se by na nka wo hanka wo kan ho bi ana oh wo de be chu because pre me pre na me pre no wa hwe me papa metie say me catch say mo 45 crowd be jibe dinti me de nkomo nche enso medru ana wo na wo me ana na wo be catch me say medru pa friends say doma area bono o hema ni say emphasize that change ma Ghana man play oso wa ya ade pa obetina so 4 years impuntu odie odi bia bre doma afo
ama mmebunu nyina nya edwuma nsa no edwuma eye ti ono na this ready or day to Ghana man nyina nim say wosere wo mo ka pimpim mienu ne edu no abato ayebetu ibie eye 7 December yesen kanana na yensa ntoma no ti nana ashida kese nkoma wo baby bia wo bia on se nanado se ba mpuntu nyuma ho nsem de a ene mitu chema no misalutu no nana ya de papa ye of fruits ya o kan ye say bosom twemansi mu anya asem ketra na mum Kofi Job akwa Kofi Job no minim so ya NDC new so ya MPP new senso ono na ya said I hye ni mfunum say on said body delay tactics bi na chese on say Ghana there aba ekwan ba ko a wo ye wa ye gates ya wonweda na emu momampanya abɔ no homɔden saa attempt ne nko ade wa ya ade wa bɔ no homɔden pa puntunyuma wo ye wodɔ ma kyese ohema ya ken a wa ya ade pa na COVID-19 nko ade efa COVID-19 won totoye ekwa na asa bebu abɔ wo say nipa a wanya ya de bi Minister of Information can say we say at least one person na che say anye kura nipa baako meaning say ebetumi ba say omo boro nipa baako no asemamba wo it is say say nipa ba enumo sensia na edu mampanya echi a omo pro omo hanki mu ehimu no omo nyina yare o omo tete na debi o me pese me hunu say saafo no omo ni nim so omo wo yare ni bi ye dey politics enti omo nim na wonim enti wonim na wo sa di ko na no last week ayi friends ahenkra media wo di pie we say yetu na de so yetu no omampanyi enti wo say we nsu yehu omudi ni yetu wo enno ena NDC fo kasa omo ne osofo obo dawuro enya adwene no efise se obi de ne de akọ center matu na de so na se obi nso de ne de akọ mo omampanyi se omampanyi si wanya bi so onya bi o je se nyame yara so onya bi po ne ye be company a eni na sisi pa se ko ba se nyame fa sa mma enam sa nsemhunu a ananyamra nsem akoye kodinti omampanyi kwete yare bia na yere ne ma driver ni ode ne call center me de isi centers ho no kra centers be nso nsem wotwe a okoye ni paduduyi be ye dai pa ni etimi ehunu se ha na wait we last week se on se so mo ye ni mawa registration ni mawa omutwa we ni mawa mpese wode ko be foforo na omutro egubuku maame ba ko sa omode ma no omunye twa na ID card ne ma no odi omu people no kwaba odi Kofi ti ade echi ya no na yi si ne na nso se maame ba ko omo enya na yi ne niema egu we ni so people no omode ma no nya maame ne de ko ehifo no mko hu maame ye bodi mo muti kro mo obia so oni maame ne tira kwan sa we pe na we ayo hwe na Ghana nkasa no ye akonkonsafo asem a emfa ye ho nko a na ye ka omampanyi wanhu omampanyi wo TV so wanhu na hu de bia fellow Ghanaians na omampanyi ba yade aba efa ho ben uko sia no akwaje be they say uko gina wa wu twa na selfie no na ya twara bo ho so omampanyi aba na actress ne anyumtofo ne yetumi ka kosia onye ni party sawa say wate yade na wate udi Kofi udi koma ukunu ma wo fa asefo wona na mekura kasa kura bia na munyina mo dadan ba ko motene na mu asabi wo ka dwon so ato agu e no so akote yade de Kofi o ya sampa inti COVID-19 ye wo ho sese de sana meka so wo na me empanyimfo ne de kojo opon kroma wanyemfo mudimra efise se wunnim se wanya saa yare ni bietimi bi edi omampanyi ehwehwe ni mu be no eye mehu what say bia wona ne nam wenya yare atene fie wo se me koche mewu mi kwa mewu de ye nyina ye bewu wo koche yade sisi wo de omampanyi ko hye dem 14 days ye beda at fellow Ghanaians ye beda at fellow Ghanaians ye bet meme yate nana COVID ne de ma adwene ya asesa wo ho asampa ne ye kai say sisi ye dem live e wo Facebook nana ye dem live sisi wo ko Facebook a wo ho aye fe papa Anyasem bright. Obi we say you are great. Great. Thank you. Welcome. It is right I have for say ubetimi agya comment no ewo ho ye be kenkan na yi nsem bi say nyina ano ama. E free nyame adom a Friday air console de bia ye dem live inti comment ni nyina no ubetimi agya ye be kenkan e de ama kama nana ye nkoi ye sorry sweet dear ye mu nyina mu nim say dodo akonya dear
yɛntena so nkyɛ ɛwɔ sɛ yɛsɔre ma foforɔ nso ba na yɛkɔ na wɔ sɛ yɛda yɛ production team ase cameraman Bajol ɛna yɛ director Papa India ɛna yɛ editor Obundi concept afei akenkan fo amote yɛ ne wɔ kase mu yɛ me Nana Abena Agyeman me ne me wɔ fa ɔdehye ba Kofi Ekuokun na Nana Papa India wako India dana me sure ako anane mamne no papa na betu nti wo se wono so ye quarantine no ye be quarantine no ye se ye hwehwe ne mogem ya chofo aha na brebe makwan ame de kase bo no ebesi ye dam ase mamone sha ahenoa yakram bye bye